Tubaha ikaze hano kuri Buhuru Boy Entertainment. Uyu munsi turi ku itariki 22 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Mu masaha make ashize, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita Donald Trump atangaje amagambo akomeye cyane. Trump atangaje amagambo akomeye cyane avuga ko igihugu cye kizagaba ibitero ku bikorwa remezo byose byo muri Iran. Ni ukuvuga ngo ibingibi abitangaje mu kanya gatoya gashize, avuze ko azagaba ibitero ku bikorwa remezo byo muri Iran igihe cyose leta ya Iran yaba igabye ibitero ku bwato ubwo ari bwo bwose bunyura mu nzira y'amazi ya Hormuz. Ibingibi perezida wa Leta Zunze Ubumwe bwana Donald Trump abitangaje mu kanya gato kashize. Ni mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social, aho Trump yavuze ko buri gihe cyose, avuze ko igihe icyo ari cyo cyose leta ya Iran izarasa cyangwa se ikagaba igitero ku bwato bukoresha umuyoboro wa Hormuz, ni ya nzira inyuramo amazi, wa muhora wa Hormuz, ngo yaba ikoresheje misile zayo zisanzwe, igakoresha rokete cyangwa se drone, ngo cyangwa se ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose ikagikoresha irasa ku bwato bunyura muri Hormuz, ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo Amerika izahita isenya ikiraro kimwe cyangwa se isenye urugomero rw'amashanyarazi. Ngo izasenya ikiraro cyangwa se isenye urugomero rw'amashanyarazi n'ibindi bikorwa remezo biri muri Iran, by'umwihariko mu murwa mukuru wa Tehran. Iri ngiri ni itangazo rishyizwe hanze nyuma y'igihe gito havugwa umwuka mubi hagati y'ibi bihugu byombi. Ni ukuvuga ngo iri tangazo rigiye hanze nyuma y'uko hamaze igihe gito havugwa umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Hari hashize igihe gito havugwa ko ibi bihugu byombi umwuka mubi urimo kwiyongera. Reuters dukesha iyi nkuru ivuga ko amasezerano y'agateganyo yo guhagarika intambara, yo guhagarika imirwano yari yarashyizweho mu kwezi kwa gatandatu gushize yakomeje gusenyuka. Ibi bintu ngo byatumye intambara hagati y'impande zombi ishobora kongera kubura. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ngo byatumye intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ishobora kongera gukaza umurego. Hari impuguke mu mategeko mpuzamahanga, hari impuguke ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga n'abayobozi bagiye batandukanye bo hirya no hino ku isi, bari gushyira hanze ubutumwa babunyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo zigiye zitandukanye, banenga amagambo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump yashyize hanze. Bamwe bari kuvuga ko kuba yakwibasira ibikorwa remezo, akibasira ibiraro, inganda ndetse n'ingomero z'amashanyarazi zigiye zitandukanye, barimo kuvuga ko ibingibi ngo bishobora kunyuranya n'amategeko mpuzamahanga abuza kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'abasivile. Aya ngaya ni amakuru yatangajwe na Reuters, ni ikinyamakuru kigira inkuru nziza cyane, inkuru zizewe, by'umwihariko izivuga kuri politiki, by'umwihariko zivuga kuri politiki. Wibuke gukanda subscribe hano kuri Buhuru Boy Entertainment kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu by'ubwenge bigiye bitandukanye. Ahangaha muzajya muhakura amakuru y'ubwenge agezweho. Aya makuru tubagejejeho nonaha ni amakuru perezida
ni amakuru yiganjemo ubutumwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump yashyize ku rukuta rwe, ku rubuga rwe rwa Truth Social, avuga ko igihe cyose Iran yaba igabye ibitero ku bwato bunyura mu iriya nzira ya Hormuz, nawe azagaba ibitero ku bikorwa remezo bya hariya muri Iran bigiye bitandukanye. Nitwa Olivier Harerimana, kanda subscribe hano kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, turagenda tubakurikiranira amakuru ku yandi uko ibintu biza kugenda bigenda. Ndabakunda cyane.